अथे क्यानाडा छाइदिपी वेको ठन्ना म ठन्ना स्वे माउछि ल साज फ्लाइट प्रपर टाइम में मजुल की साइड थेरी म हो अनि अथे नेदरल्यान्ड सन छाइदि म अथन हने बह म ना पाइ म नायो अरे सी लक्ष्मी श्रेष्ठ जो वेको पिन्तमा धनु बलन से लसकु छ अले अथे पोर्चुगल छाइदि पी खना जे छिगु डब्ल्यू नोया नोगु जिम खना मचना वेको पी मथानी साइड खना ज्यादा सम्म थेनी पोर्चुगल छाइदि पी जी ना करेंगे सेमरो तो लादर और जो जिस लादर में भी जी वो खाने तरह थंग जाए जिसका 30 तक पता लगी थी ना अब ये ड्रामा वाला है कि पास भी हम लोग ना छोड़ो बना नहीं बना छोड़ो बना बच्चा अपना छोड़ो और ये अभी है जी देश से ना तो रहा लोग ना कहीं से नहीं बच्चा संभव मोदी तो ना इंग्लैंड है कि पास भी इंग्लैंड Kita new desi naga di luar. England mau bangun new desi juga dari ni. Sampai. Ada Thailand orang saya di dulu. Thailand orang cekak di pasal ni. Ya kau yang kalau sudah. Ada UAE orang saya di dulu. Middle East represent orang saya di dulu. Di pasal ni. Nanti nak tahu apa aku cakap. Ada. Okay, UAE di mana? Ada Hong Kong orang saya di dulu pasal. Hong Kong orang saya di अच्छा भारत और साइड को तो इंडिया साइड भी पास में अच्छा मैं पूछ रहा बर्मा तो साइड को तो पास में बर्मा चॉकलेट हिमालय दिखानी अच्छा kita mau dulu लोग kita भूटान और साइड को तो भूटान और साइड भी पास में मध्य वाली साइड जिन्हें अपना बाइक फ्लाइट बता ट्रिप लेना अपना इले मध्य में जियो तपाईँले अब नेपाल भन्दाखेरि विपासले सुपर्दना दिनुभयो नेपालमा छोटी जतापासले हजुर नेपालमा भनेपछि यो गएको कुरा स्पेनो छाइदिएको अहिले फ्रान्समा छाइदिएकोसम्मको फ्रान्स त्यहाँ झिन ठुलो दिएको होला फ्रान्समा खेलाइदिएको त्यो मेन दिएन हजुरहरूले ट्रेन लाग्छ नि सकलसित यो गएको लसुस चिकित्सा तस्का मायना चाहिए तो कॉन्फ्रेंस मिलेगा ये कुछ जाकर मिलेना था ना जर्मन ना चाहिए दिगुदु देश से लिया अपर चंगल जर्मन ना समा खेला दिगुदु वे कहे तो उसको गाना दितो इना चैन ना अगर न्यूज़ में पढ़ना न्यूज़ लाता चिकित्सा कॉलेज से तो आत्मा था दुनिया कॉलेज से लाता था मे बी कुछ सेशन फॉर्मल सेशन शुरू से जो अतो आपको मशीन बांग्ला इंट्रोडक्शन दिया दिवस जो वैके दुनिया पे कर सुबह MCN kita wajar nama Amerika na yang mulai wajar MCN dia juga taskan bawa कार्यक्रम चलन चलन dia tu dulu ni saya sudah ada chलन si atau juga angin dewa kamu Nepal dele takle napung chardo tu kona ni dele joyu nata ni takle napar protokol अनुसार sekitar mainin dimte je आने बामा ये महानगर पालिका मेयर विजय सुंदर साकेजु अले उप मेयर जो वेका साइडी होगा अठाने तने से नेवा पे जो लीडिंग इन टीमो समय लगा से सांसद मेंबर जो है जो भीतर आ राजेंद्र बाजू आने बामा बाजू राजेंद्र श्रेष्ठ जो से सदस्यों योम सीजन योम मको नेपाली राष्ट्रीय विभूति अलिमें नाम दान बदे संस्कृत राष्ट्रीय विभूति बाजू डॉक्टर सत्यमोहन जोशी जो अठाने से त्रिभुवन लुम्बिनी विश्वविद्यालय उपकुलपति खौया से मु नोचो बिएटी मा बाजु अनेकमा बाजु डाक्टर प्रयत्न मानन्दजु नजरस्न जो दैदिला खौयो से तो जातोया मुपहा अनेकमा अटक अनेकमा Bazu Dr. Satimon. Our other heads, human rights,
अधिकारे चिठी ज्याजले वेका समग्र द्रियदी गम्बनी हने बाबा भाजु फर्मरना कुलाडरजु अठे से त्रिभुवन विश्वविद्यालय वेस्टर्न लिटरेचर स्वीट पेडमयक कंटिन्यूसली वंगती रुमा भाजु प्रोफेसर मानिकलाल श्रेष्ठजु नेपाल भाषा एकाडेमी चान्सलर भाजु चित्ररंजन नेपाली जो मियादिनी नाम आउगा माफिन किसा जे अमेरिका मिया इवनिंग टिभी थेंगो यो जे आ धेरै टाइम में पुछना भाषा नोसो बिया जनोरु जोइक्वे ट्रिपु गरबर ट्रिपु सो दो बिदो सा चिकिसा छेमा यनदी हेगे जे आए चिकिके छेमा फल छन वास्तव में ठाउँ खस जे नेपालीमा पिने चलो चलो न ठाउँ कने स्वीडन होला जो नेपाल भाषा जे कंटिन्यूटी दिद जे कोडा यन्त्रहरू सुके दो बिदो ट्रिपु चिकिके पाइला जे छेमा फल छन दो बिदो सा चिकिसा छेमा यनदी हेगे सबैसियो ना कई तना भनिद लाइठमा छ जोना इ योको मरो हन ड्यास चाहिए पे नेवा दे डब्ल्यू नेशनल जे अर्गनाइजेसन हाम्रो वके नाय बाजु जे नरेश तामरकर जो अर्थात नेपाल भाषा केन्द्रीय विभाग श्रीय कुलपति हामीलाई वे अध्यक्ष सृजना प्रधान जो अले ड्यास चना देवी सकमा बाजु में देवी व अन चाहिँ देवी हो ज्या चले बटिका दाबी चिकपी सक हने बपी बाजु में देवी जो सीजन स्वास्थ्य पाख अले हलै नेवा दबुयो सकल दुज पिनी पाख चिकपिन्द जुन्दगला नेसी यको सुभाय देथन जुना अले छिसा थ ज्याजो ने देले सोनिगले वया ठाउँ प्रश्न छादा भाग चिकपिनी बोटी दोले चिकपिनी वाली दोले जुन्दगले से दिजुना न देथन जुना जिरो भजा नक्तिनी छिसा नेब नेरो रुयो परेवरी काका बोले क्या जोला वास्तव में टाइम खासा हमें नेवा नक्तिनी जन्मेजु ले सौंदर्य का अवस्था जो तारा जिरो जातो योको दुई हुँगु महर तो पूर्ण जा दुई हुँगु दसवें आपला 2011 ले चिकित्सा भाषा बेलायत पासा पुत्र कुची यो कोलैबोरेशन है चिसा को लेव जाओ देना वोटिका जाओ अन चिसा अली नेवा डब्ल्यू शुरुआत जुला वो भी घूमके चिसा सोडे सका पिके सोडे सका नेपाल पिनेलो नेपाली चिसा तब मुझे ये जो कंस्टिट्यूशन है बिहार ग्रुप खासा विभिन्न कारण बहुत से नचिसान तनु सोनी गले वो जादो यामोका ने रोटी को गया तो जादो दुवे तमरु दता खालेगा वाला तो जादो यो कोऑर्डिनेटर जी बाजू देरा तो साके और नेपाल के कोए नायो साके सुरेंद्र नापो से रसना प्रजापति जो सबमा खाना दीपी बाजू में जो पिनी वाली मौजूद दूसरा ये खाना बने खरी मौजूद साइड वे का पिंडना ये को सुबह के संजोना हमी नेवा अर्थात विश्व नेवा तो चले सर विश्व नेवा दयु तो हली नेवाले मेंबर दुपनी उधर संस्था मोको तो हली नेम तो चंपे सारा नेपाल में पिने और अथवा नेवाटे स्पेशली तो साजा संस्था का तो मंडे सा कमेंट चोई चोंडु भी मेंबर मोको टुगे वेजुकी मजु टुगे सपल सिदो लस्कोस्तु जिगुतो हली नेवाले जात नेवातुने जात जेंडर लिंग टुगे निसामिगा अथवा टुगे धर्मये टुगे जिउ बार टुगे नेवा तो सब सिदो लस्कोस्तु चिकपी सब लस्यु तो संस्था का तो सुन
क्लोज ग्रुप छौ हली नेवा पडा टिकाते जग संस्था मग जे छिकपिन इनाम बेनछन मनते छ यको मने न तैको दुजी हली नेवा न जुट सुया खैरेका जे नतिने तयने हली नेवा तयु नतिने बचजु संस्था का नेडु छिकपिसा सोचन दिसा हली नेवा छिकपिसा सुया न दिपै गरी किस्म तन्त्री बिउड्या पै हली नेवा छौ वर्ल्डले अम्ब्रेला अर्गनाइजेसन दिया नेवा त हलिमे छरे जे बिन छठा है संगठित केना जिसा नेवा कम्युनिटी उठाने बौद्धिक विकास या जो आर्थिक विकास या वन स्पेशली जो सोनिगले जिसा सुया पहिला गठो हली नेवा विदेश चोमसा चलाइ टोखा जो विदेश चोमदे जग संस्था अवश्य न मको तो नेपालले चोम्पिने न संस्थाका तो चन्द्रमा चोम्पिन जुसा नेवा त मंगल ग्रह चोसा न्याठे चोसा तो नेवा देउखा नेवा त न्याठे चोसा नेवाए जी चन्द्रमा जीमा मंगल ग्रह जीमा हलियो न्यावे पुना काप्ते चोसा नेवा नेवाए जी चिकित्सा नेवा पाल्न थना जे खना चुनौडु हरेक विशिष्ट वर्ग पि थना चाहिदिउडु हरेक थैवे महत्वडु थैवे विशेषता दुबे व्यक्ति तो थना चाहितन दिउडु छिकपी थना चाहिदिउ कारण छु डाल्ला छ ख नेवा भावना छिकपी के नेवा नुगा दय थना चाहिदिउ का नेवा नुगा मनुष्य थना थेनी मबदि वो नेवा नुगा दुबी मत थना थना चाहिदि पिन्दग मह हलि नेग थ लाइभ कार्यक्रम सोइचन जुपे दै छिकपी सदस्य जु तरौ इनाबु छिकपी स नेवा कम्युनिटी लागि नेवायु विकासयो लागि छिकपी स सुको हो पुटाइ बिसा हलि नेवा न जुट सुना मया सुया पैर के चेक पाव पैसा नेकी कीमते चेक बिसा हलि नेवा लागि सुया पैर के चेक बिसा बिसाइ बिसा 3 सेन्स चेक बिसा सरकार कन्ट्रिब्युट एन ज्योति 3 मिनेट चेक बिसा टाइम दिए जो जी सुंदर तो गन्न थेनी मो छिसा पुटैया नासा साय टाइम लगे रिफु साथा थेनी जी थे चाहे जो कर्तव्य मथसा गन्न थेरे फु उके चेक बिन सौ तडौ इनाबु सुंदर तो टिमते नेवा नेवा दैपनि नेवा देश दरबार याफे यकुडु संसारे बुलिना दे त जन्मे मजुले नेवा दे विकास को बजिए तमुडु यूरोपियन स्कॉलर देश दैदै नेवा दै छ भयो कम्युनिटी ख नेवाले जितो गर्तव्य रुंगा सिपिने परमिशन तो सा 1 मिनेट अफर नभए र अलि नेवा यो तमुजिया ख भयो मौका गोले वइ जिम मोस्यो महा अमेरिका निसे वयु टाइम अफ फाला यबै रुजुने चिकन छ इनाम टेन्सन चिकन छ सुयाको स्वापुटै दिस छिया भाउजा त यकोदु हन चाहिदि पे तो मिडिया 5 मिनेट छ इनाम वेक अप इन दबले दबला ठाउँ कभरेज दिउने यो भइको सुभाय देछन जन मिडिया रहि चिज हलिमे अथवा छु कम्युनिटी यो विकास से उयो पेने छुए यने थेके पेने योको तरमु योगदान याने दिजुले जे खना चुनौडु नेवाले मिडिया ख जो कमजे चोडु तर सिकपी छोड समाज छौ टुल प्रिय चोजुले सिकपीको जस्ता पर्सनली कन्ट्याक्ट मेसन छौ इनाम सुयन जन्ना नेवाले एक्टिभिटी यो चो चिकिसा शेयर एन्ड दिस हौगने सोशल मिडिया ग्लोबलाइजेसन जे आ टाइम त हनियो खत आवे चोडु अन 5 मिनेट टाइम दु डायरेक्ट मगा ग्लोबलाइजेसन जुको कारण अमेरिकन निसे झन्डै 14-15,000 किलोमिटरला 30 घण्टा खण्ड थिएन तर छिसन 10 मिनेट अन्त हलियो टाइम पैदि हलियो आ ठठो कचटन योको निसोन चुडु हलियो त हलि नेवा डबियो निकबु महानिवेशन बाल्टिमोर टस्का बालका जुइ डंगु छिकपिसा खनाइ चुडु जी होय हलि नेवायो बेउ उपलब्धि जिसा रीजनल कॉन्फ्रेंस या गरुहन सितंबर 3 तारिख 1 से 3 तारिख तक नेवा कैनेडियन नेवा गठियो नेवा कल्चरल सोसाइटी अफ अल्बर्टा मिलेदिया रीजनल नेवा टे नेटवर्किंग या विषयमा जुन छ अन कन्फरेन्स का या सोशल नियम थिएन सायद वो अमेरिका जी उके न्यासा अफर मनु थिनि ग भलसा काइ चलोडु हले नेवा न हौकने नेटवर्किंग चोडु सारा संसार विश्वले नीगु देशे नि मंत्र ठोकने छु हलि नेवाले पढा टिकट दुआ नीगु देश डिजाइन दिस छ कि हलि नेवा त ट्रुली हलि थ वर्ल्ड वाइड वर्ल्ड अर्गनाइजेसन यो रुप काइ चोडु हलि नेवा दिवस छाया किनो
수주경 오케바리 지 어퍼파네다 알레 네와 디버스 야테로 छर्वजजको भ्याले विश्व छरे दिए तो विश्वलाई छरे दिए तो भी नेवाले तो छौए प्लेटफॉर्म में है तो चीज़ को नेवा दिवस आने देना होगा जे नेवा तो छरे दिए तो उनको मन पे सर ताई जे नेवा तो ठठै मिले मत छाई मिले मत ना तो सागे सुरेंद्र जो ताई दिन उनको हाले जाएगा चे विभिन्न पार्टी की बाजू में जो भी विभिन्न सोसाइटी विभिन्न वाक ऑफ लाइफ विभिन्न मन रखना चाहूँगा जे मिले जो वो मिले जो चीज़ पुराने के ना हाल ही में जो भी नेवाते तो छठा है से नेवाते हो गर्व ये है पुरखान देवते को युग को जो सभी का युग चीज़ नेवात दोनों जगह दुनिया जगह में को नेवा कमिटी किने ना अथवा नेवाले दुनिया को भी मौसमी मंदिर ना चीज़ अवेयरनेस है चीज़ विश्व नेवा दिवस माने दिनों का शुरुआत करने दी दूसरी विश्व नेवा दिवस जिन्याओ जिंकू जैसे चंदे निन्याओ में एक संस्था वो हमें नेवा दिवस हने तो तैयारी करना दिउडु वेक अप इंटरना यो सुबह के चंदला जे छौ भिडियो मेसेज न दिउडु साइड तपस्या खंगु खाइ मगुले चेक बिन छौ इनाम छुडुरा छ कनेक्टिभिटी चेक बिंगे यदि टुल्स अवेलेबल थर्ड क्लास चेक बिसा हली नेवा दिवस लास्ट टाइम चेक बिन्दुना बिया दिसा हली नेवा चे नेवा जो गर्व छाप ताल चुकार ताल सु विशेषता रुडै चेक बिसा फेस सोशल मीडिया थ्रू ले चेक मा प्रचार प्रसार गर्ने छ नेवा भाषा जग मको नेपाली इंग्लिश जे हिंदी विश्व यो छुन भाषा जो चेक बिन प्रचार प्रसार दुई केजी छ झुट भो नेवा सभ्यता यो बारे छ नेवा दुने जग मन्छे नेवा पिने थेके माउरु नेवा द दैबे सुदु सुख नेवा त छेनो तो वर्ल्ड ले कंपनी ग्लोबलाइजेशन है ह्यूमन काइंड यू लागि नेवा त छु कन्ट्रिब्युसन इन उमदु सिक्वेसन तो विश्व के केना दी पाइ आबो जे तो मछि तडो इनाब चेक बिन ओले बेउ छटा खाजने जे आ इयोको नंगला सरी मार्किन छ नेवा त छपन सीमाओ जरुरत के बोय जे चंगु नेवा ते आथन विस्थापित न जे चंगु ठाठा से छिद ते पटेलन चंगु वाला आजको जे चंगु निसो नेड दिए ते 20-50 वर्ष दे हु खाका तर छि छपन मदुले जे चंगु हले नेवा भिडियो छपाइया नेवा त छठा या छु आधिकारिक जिसे मागते नेपाल सरकार है संसयाफु जो नेपाल सरकार वने यहाँ जी छपन जिमाल जो कम्युनिटी विकास यामल जी छपन जुल जो कम्युनिटी विकास छ याफु जी नेवाट नेपाल नबाट आयु नेपाल मधुले प्रधान साना एकीकरण याउडा वो दुई याला नेवाट सम्पन्न दबै याफु की जी जाति द जी आउ छाति ने भाव चिकदाय सोसाइटी छ जी आलो याफु सरकार बिना छ याफु जो कम्युनिटी विकास या मफुला जी बिना जीवाल जिसा फुको जिसा योगदान याको अले जिसा सरकार रे थकेमा यदि सरकारै मया छ जिसा ये याको भी मन रखाने जिसा बिनु गन्ज जी छपो छरी जीवाल थोके मुख्य कारण जे आको राजनीति वन मको रहे तो राजनीति वनमा जितो छ नेवार विभाजन ने तो दर्ताओ जे अमेरिका को जो दृष्टिकोण स्वेबले राजनीतिक विभाजन नै छ जे नेवायो लागि है जे राजनीति छठा गए जे छपन मखला साथी मख नेवायो बच्चो लागि जे राजनीतिले चाहिँ है स्वार्थ छितर कि जो कम्युनिटी तरह छ वो चिकित्सा छ जे थामावा खाइमु कति अमेरिकन विषय भयो तर चिकित्सा सुखिएको ऐसा छ कुन के बहुत जो था जोनी जी चिकित्सा गर्ने नेतृत्व न छ अमेरिका छ उदाहरण दिए छ परिवार सोम मनु जान परिवार दुसा भोगो छ रिपब्लिकन पार्टी दिएको माम डेमोक्रेटिक पार्टी दिएको मास्टर इन्डिपेन्डेन्ट नाइ तर छेयो मामला वइले इपि सोय राज्य इम्प्लिमेन्ट नम्बर 56 छ दि अठाठे चिकित्सा सुने डेमोक्रेटिक पार्टी इन्डिपेन्डेन्ट पार्टी रिपब्लिकन पार्टी रहे तिमी भडा घर भई एक आपसे हजुर तक वे वंग इंसान खालाइकी छ क्यान्डिडेट छ ठाउँलाई तर तिमी पार्टी लागि युनाइटेड थी देशो थे डेमोक्रेट को रिपब्लिकन लबमी तर नेशनल इंटरेस्ट लागि तिमी 56 एकअर्काले उगे छु नेवा कम्युनिटी छु विकास यो लागि छु फ्युचर जेनेरेसन यो लागि
जी छपन छने जे के माउ छिकने राजनीति विचार यो एन्ट्रीमा तर नेवारले वहाँ चाहिए नेवारको लागि या हम राजनीति एक शिक्षक के साथ किने पड़ा छ अले त जो कम्युनिटी ठाउँ है म त जो कम्युनिटी गुब्लेमा युनाइटेड जी फाइभ हाम्रो यो गर्नु आई मलाई होला मेरो छटा कन्सेप्ट नै नाप्थे हता आत्मकने पकने नेवा छि तानि जपिन समस्या दिए नहुदु शनि आइतबार छिसँग थाना अन 5 मिनटमा छु के जे चंगु नाप्ला बने छौ बसा गएटेगु उके छिक्ने सुसु खु पाउँछ छका छिसँग अले अनाउन्स या गर्न नाप्ला रोके जो नेवा पेट जने कलारिटी क्यों उनका छिक्ने इनाबिन जने छिक्ने चाहिए से बोली का जन न जिसन सुन राजनीति हिसाब में या के मको इस रैली थे आयो पास पाइ बिन नाप्लायो से विदेश में वही में से सपना नेवा पेट छिक्ने को सपोर्ट दु चाहे आज हिसाबमा रोके मैं दासा मेरो छौछौमा छेउ तक विस्थापित थियो भने नेपाल सरकारले जे छौ अपेलिया ठाउँ यहाँ नेपाल सरकारको प्रतिनिधिहरू पनि आउनुभएको छ यहाँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ हाम्रो आज यो वर्ल्ड नेवा कन्फरेन्समा आउनुभएकोमा हामीलाई थाहा छ यहाँ सरकारको पनि धेरै ठुलो समस्याहरू छ भनेर समस्या समाधान गर्नलाई गाह्रो छ हाम्रो देश बहुभाषिक बहुसांस्कृतिक बहुजातीय राष्ट्र भएको कारणले गर्दा सबैलाई समानता पाउनुपर्छ भनेर हाम्रो माग पहिलेदेखि थियो अहिले पनि हामी गर्दै जान्छौँ तपाईहरुलाई अनुरोध छ हामी विकासको विरोधी अवश्य पनि हैनौं नेपाल मोडर्न नेपाल क्रिएट गर्ने र हामी विकास गर्ने हामी भनेपछि हामी विकासको विरोधमा लागेका छैन हामी विकास गर्न चाहन्छौं नेपाल प्रस्पर भएको हेर्न चाहन्छौं हामी त्यसै कारणले गर्दा नेपालमा चाहिँ जबरजस्ती त्यो पेलेर बस्ती नै विस्थापित गर्ने कार्य चाहिँ गर्नु अलि मिल्दैन जस्तो छ त्यो गर्नलाई पनि कुनै विकास गर्नलाई विकास भनेको चीज मानव जातिमा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण चीज हो विकास हुनुपर्छ तर विस्थापित हुने गरी हाम्रो सांस्कृतिक महत्त्वका ठाउँहरू हिस्टोरिक ठाउँहरूलाई चाहिँ त्यो नाश गरेर चाहिँ विकास गरेको त्यो विकास छैन त्यो चाहिँ विनाश हो मैले अमेरिकाको राजदूत ज्यूहरूसँग पनि एकजनालाई मैले अपिल गरिसकेँ पहिला एकजना मन्त्रीज्यू पनि आउनुभएको थियो मन्त्रीज्यूलाई पनि मैले भनेको थिएँ काठमाडौँ प्राचीन सहर हो काठमाडौँ बाटो सानो छ हामीलाई थाहा छ तर त्यो प्राचीन सानो हुन भयो गाडी बढ्यो भन्दैमा त्यो सहरलाई चाहिँ ध्वस्त पारेर त्यो विकास गर्ने त्यो विकास छैन युरोपमा अरू विभिन्न देश मुलुकहरूमा पनि त्यस्तो बाटोहरू धेरै मान्छे बढिरहेछ माइग्रेसन भइरहेको छ तर बाटो सानो छ त्यो हुँदैमा त्यो नष्ट गरेर त्यहाँ विकास गरेको छैन विकास भनेको बाहिरबाट हुनुपर्छ भित्र त्यो भएको चिजलाई बिगारेर विकास हुँदैन नभएको चिजलाई बनायो भने मात्रै विकास हुन्छ त्यही भएर हामी कसरी हुन्छ लेट्स स्टार्ट अ डायलग कसरी हामी सबै मिलेर नेपाललाई सफल गर्न सकिन्छ नेपालको विकासलाई माथि पुर्याउन सक्छ नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय स्ट्यान्डर्डमा हामीले पुर्याउन सक्छ वी आर अलवेज रेडी टु वर्क टुगेदर विथ यु आवर नेपाल्स गभर्नमेन्ट त्यही भएको कारणले गर्दा केही चिज पनि गर्नलाई तपाईहरुले लोकल कम्युनिटीलाई नसरिकन गर्नु अत्याचार हो त्यो चाहिँ तुरुन्तै रोकियोस् हामी विश्वमा छरेको नेवारहरू पनि अहिले एक गुट भएर आइरहेका छौँ त्यो पैसा हामीले राख्नेछौँ तपाईहरुले विचार गर्नुहोस् चाहेको बेलामा हामी युएनमा पनि जान सक्छौँ अमेरिकाको काङ्ग्रेसमा पनि जान सक्छौँ हामी युरोपको काङ्ग्रेसमा वर्ल्डको जुन काङ्ग्रेसमा पनि हामी बसेको देशमा हामीले सरकारलाई अनुरोध गरेर हामीले प्रेसर राख्न सक्छौँ तर त्यस्तो गर्न नपरोस् तपाईहरुलाई हाम्रो विनम्र अनुरोध छ नेपालको नेवार पनि नेपालको जनता हो राई पनि नेपालको जनता हो हामी नेपालमा बस्ने सबै जनता नेपाली जनता हो त्यही कारणले गर्दा सबैलाई समानता पाओस् भाषाको लागि समानता पाओस् हाम्रो संस्कृतिको लागि समानता पाओस् हाम्रो एजुकेसनको लागि सबै चिजको लागि हामीले अरूले पाएको अरू जनताले पनि पाओस् धन्यवाद
Kemudian saya mau dapat nama itu di sampai sekarang pada kemudian dia berbuat pintunya oleh sebagai cantum.